ассалому алайкум мехмонои азиз. Ман як хонадони некба табрик ба омадаем. Баин умракашон дароз шавад хурсанд ҳолая табрик ба омадаем. ассалому алайкум дӯстони азиз. албатта мо имрӯз компанияи гурӯҳи шаҳном барои табрик кардани модари меҳрабон дар рӯзи хурсандии хушбахтиашон хурсандхоларо бо ҷашни мавлуди хуҷасташон аз номи фарзандҳои некном, аз номи фарзандони асил табрик биёмадем. як лаҳзаҳои хурсандию таърихиро пешкаши шумо мекунем. албатта бо шумо ҳамроҳ меравем. бо мо бошед. рафтем. ассалому алайкум модарони азиз. ассалому алайкум занҳои зебои Самарқанду оҳалик замин. ман имрӯз як дар рӯзи хурсандӣ дар сари дастархони пур аз нозу неъмат сарҷам омадем барои табрик кардани яке аз он модарони меҳрабон ки дар ҳақиқат монанди номи худ асили ном ҳастанд. хурсандхоларо табрик биёмадем. хонаҷони азиз, шуморо аз номи тамоми фарзандон, келинҳо, набераҳо, аз номи ҷигарбандон, ҳозирто даромад ҷиянҳоятон аз хориҷа аз Росия занг заданд ки имрӯз амаҷони азизи мо зодрӯз доранд, табрик гӯед. онҳо барои мо фариштаи хонадони мо ҳастанд, табрик кунед гуфтанд. ҳозир ҳамроҳии фарзандон, ҳамроҳии писарҳо ҳам суҳбат шудем. гуфтанд ки бар рӯи дунё ягона боваридор инсони мо дар ҳаёт модарони азизи мо ҳастанд. мо мехоҳем ки модари меҳрабони мо ҳеҷ вақт касал нашаванд, ҳеҷ вақт хаста нашаванд, дами пирӣ ба давлати пирия бинанд. моона ки чӣ хел бо як меҳнати ҳалол, бо як ростӣ, некӣ, хушбахтӣ, хурсандӣ ба воя расонданд. илоҳо то дами охирини ҳаёт фақат дар хел ҳурмату иззат карданд. дӯст медорем модари меҳрабонро, модари азизро чунон дӯст медорем ки васф кардан ба забон оҷиз асту лол аст. имрӯз ҳар бор ки мо хурдакак будем дар бораи мо модарамо як нони бомазза мепухтанд. ҳоло он нонҳо дар забони мо ҳаст. он таомҳои болаззаташон дар хотири мо ҳаст. он аллаҳои ширинашон ки то ҳол баҳри набераҳои худ мехонанд дар хотири мо ҳаст. барои модари меҳрабонамо расонед ки зиндагиро дода маъно аллаҳоят модарам, ҳам навозишҳои гарму бебаҳоят модарам. аз фараҳ лабрез мегардам зи сар то пои худ, гаргаҳе ки бишнавам ҳарфу садоят модарам. чашмаи меҳру вафову ганҷи дунёи мани, ҳастии ман ҷони ман бодо фидоят модарам. модари меҳрубони ман ҳастии ман ҳастанд. ман ки ҳастам аз пишти модарам. анаи модари меҳрубони мон чӣ азоб кашида, чӣ машаққатҳо кашида моро ба воя расонданд. чӣ хел рӯзҳои пастию баландии зиндагиро дидем. мана 2 сол боз аз сари мо меравад ин пандемия. ба қадру қиматаш расидем ки аз ҳама барои инсоният гаронбаҳотарин, аз ҳама қиматбаҳотарин ин саломатӣ будааст. барои модарам мехоҳам ки саломатӣ бошад. умри дарози саъдиёнаро, кайфияти хушчақчақии хайёмонаро таманно мекунем. имрӯз ки рӯзи хурсандӣ аст, рӯзи хушбахтӣ аст. модарони меҳрубон имрӯз барои аламин хурсандхонаи азизамон дилашонро хурсанд кардан як навозандаи мо ки аз Бухоро замин омадааст, ҳамроҳи компаниямо мегарданд. мехоҳанд барои модари меҳрубон зинда сарояд. мирзоҷонро якта қарсак мезанем, таклиф мекунем. марҳамат мирзоҷон. ko'zimning nuri onamdu, suyanganim dil xumorim. ko'zimning nuri onamdu, mening aziz umidvorim. ko'zimning nuri onamdu, suyanganim dil xumorim. ko'zimning nuri onamdu, menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. ko'zimning nuri onamdur, menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. ko'zimning nuri onamdur, yonginamdan hech jilmagan, allalar tinim bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan. ko'zimning nuri onamdur, menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. ko'zimning nuri onamdur, menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas.
ko'zimning nuri onamdur qalbimda tilagim bedor onajonim rahmat ming bor yuzlari nurli onam bor ko'zimning nuri onamdur menga oltin zar kerakmas menga dunyolar kerakmas baxtimga onam bo'lsa bas ko'zimning nuri onamdur baxtimga onam bo'lsa bas ko'zimning nuri onamdur. ey muborak bo'lsin rahmat. Marhamat boyaq va surudi navbati برای مادری مهربان البته hayotdan o'zishib ko'p azob ko'rdim gohida yiqildim gohida turdim sevgidan ham do'stonam barvarakay kuydim dedingiz jon bolam saqlama dildarim mehrning narxi yo'q do'stlarning soni minnatli bo'larkan o'zganing doni lekin o'ta onangga kelmaskan malonim bo'zlab qolgan yo'qotgach hidlab ro'molim mehribonim onam beozdorim onam beg'uborim onam onajonim onam nomarddan ulfat qilib boshimga kulfat qilib davlat ketganda oldim kimga kimligim bilib kecha soyamga salom berib yurgan kimsalar andishasiz yurganda ortimdan g'iybat qilib boshim toshga tekkanda chekkanimda nadomat tangridan ertayu kech so'ragan menga omad odam duolaringiz sabab omad quchog'ini ochib davru davronim keldi yo'qchiliklarim xush aslida siz ekansiz mening baxtim omadim quyoshdek porlab turing boshimdan nurlar sochib onam 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 mehribonim onam beozorim onam onajonim onam. ای رحمت رضاجان مادر نباشید انم خیلی دعای مادران رو گفته کردید خدا خواهد مرد باهاتون اینم زیاد می شود تا تبریک میکنیم مادره Assalomu alaykum hammaton xush omadetон. Ilohim tavalludotон muborak шавад. Чи ниятҳое керак бошед ҳама ниятотон барасед. Ҳама вақт фарзандотона ҳузура кушона дида Ilohim давру даврон сурӣ кунед. Муборак шавад. رحمت شما با سلامت باشد. خورسند خاله ما در یک جا یک شعر بسیار هم بهترین رو فهمیدیم خواستیم برای شما خوانیم که از نام فرزندان می ارزید به هر یک گفتهانی آن شاعران مادر تو شعر بهترینی من تو عطری یاسمینی من تو ماه نازنینی من خدای در زمینی من ایا مادر فدایت من بمیرم من برای تو بمیرم من برای تو نآید کس به جای تو همه دنیا نمی ارزد به گرد خاک پای تو ایا مادر فدایت من. در حقیقت که فدای پای قدم های مادران گرده می ارزد. مادر مهربان هیچ وقت در این دنیای گذران هیچ وقت خسته نباشد کسل نشوید. امروز فرزندان نیت کردند که این مادر مهربان ما به زیارت کعبه الله میفرستانیم گفتند از همه دنیا با کتاب قیمت بهاترین را کتاب قرآن را برای شما آماده کردند. میبینیم که در اینجا نبره شیرین در دستشان هست. حتی قسم بزنیم کتاب قرآن را برای مادر عزیز میسپاریم. مرحمت کنید. مبارک باشد. البته که خورسند خواهد در این روز خورسندی در روز زادروزتون از همه تحفه بهاترین که از خداوند است فرزند یک دخترک نازنینتون به دنیا آمده بوده نه نرگس آیتی بعد از چند روز زادروزشان بوده است. خواهر عزیز زادروزتون مبارک باشد. پدرکه هم سوی تحفه بهاترین از نام خداوند کریم امروز روز خورسندی مبارک باشد. مرحبا دست گل‌های زیبا برای مادران برای همه جان شیرینشان مبارک باشد.
خواهان عزیز حاضر تا آمدن همراهی برادران دادتون هم صحبت شده گفتند که خواهر ما خواهر مهربان است. در چهره او چهره مادرمان را میبینیم، جوانی مادرمان را میبینیم. در هر یک روز خرسند بیش و کمی ما همیشه همراهی ما هست. رحمت برایش. میخواستیم که حیات خوشبختانه را به سر برد. هیچ وقت سرش خم نشود و البته برایش رسانید که حاضر مبارک باشد. عکس‌های زیبا زیب خاندان شود و هر بار بینند دعا گویند. البته بهر خواهر نازنین میخواستیم از زبان برادرانتان رسانیم. دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پر آب است به دیدار گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. تسکین دلی امیدوارم خواهر، حسن دل و فیض روزگارم خواهر. در دیده من محبت این دنیاست، من یاد تو را به دیده دارم خواهر. البته خواهر عزیز امروز با روز خرسندی مادر مهربان یک شرکت تبریک کنیم. مرحبا. خوش آمده اولم دور مهمونای عزیز. من امروز در از زندگیم بوده. من همین روز همه وقت روشون خرسندی خنده کنده نشود. همه وقت سری محبت کردن و هیچ وقت کسا حلش هم بیمار نشود. صد بدره. رحمت سلامت باشند. یعنی صاحبی خاندان کلین پاشا در اطرافشان فقط در خدمت هستند. انگامولا زنی شهردکه حتی تبریک کنیم بیمولا جانه از آمدنشان چای کباب می چای سیاه میفته. در اطرافشان پروانه کلین پاشا حتی تبریک میکنن. مرحبا. السلام علیکم. خوش آمده به درگاه ما هم یکاتون نور دیده تاج سر هم یکاتون بر بیمولا میلیم سرد بدره سرکی من نوره کشون به ایلوی صاف سلامت گردن بیجیز نمیگوید. زن اگر آتش نمیشود خام میمانده ما، نارسیده باده در جان میمانده ما. زن اگر ما را نمیبخشید عمری بر دوام، به تخلص به نسب به نام میمانده ما. الهیم پدرسون که خوش پیر شوان پیری بدولت شوان پیشکی دوری ماهان شده کرده. رحمت سلامت باشند. حاضر کنیم السلام علیکم آمد عزیز. امروز روز خرسندی مبارک باشد. مرحمت کنیم نیت کرده شبها رو خاموش میکنیم و
پدرجان عزیز شما انمی خاندان پیر و دعاگویشان هستید. انمی خاندان فرزندهایم یک شانستون طلایی هستید برای فرزندان، برای نزدیکان. حتی خانجان عزیزم را تبریک کنید کنیم. مرحبا. نه من احتیمستم من hurmatli do'stlar, og'aynilar, mana bugun bizlarni xursandchiligimiz kuni ekan. Men bundan xursandman. Mana shunday xursandchiliklarimiz umri boqiy bo'lsin. Mana shu bizni oilamiz ham yuzga kirsin. Biz ham mana shu xursandchilikka sherik bo'lib, yaxshi xandalarni, yaxshi xursandchiliklarni ko'rib yuraylik. Rahmat. Rahmat. Mana imroz man judoyam xursand. Inoya hamir ro'za ba rasundagish ba xursand. Farzandoy nas ato kadagi parvardigor ba shukr. Man میخواهم که در دنیا این چیزی اساسی سلامتی ساق باشند، سلامت باشند، یکدیگر همه وقت حرمت کنند. حرمت چیزی جدایم نقص. خرسان و کوی من صد بدریه ای کس هم پرچون نمیگه ما دادر خودمو بره. اینا همه وقت تینج خاطر جمع باشن، ماهانم تینج خاطر جمع. آمدگی اوتون به رحمت خش شما اونم خدا همه روزگاه برسونن. صاحب همین نوری احکا شده همه وقت خدمت کده گردن. Assalomu alaykum aziz mehmonjonlar. Xush kelibsizlar ukajonimni zarxonasiga. Mana shu ukaginamni, kelinni shu kunlarga yetkazibdimi. Hamma ginalaring sog' salomatgina yuringlar. Bizga o'xshab nevara ko'ringlar. Shularni ketidan kattalik qilib yuraylik. Hamma vaqt umrlaringni, rizqlaringni Xudo bersin, yuzga kiringlar. Yuzlardan oshib yuringlar, to'qnashib. Mana shu yerga kelib televizor ustida deyasizlar. Shular kelib tashkil qilibdimi? Shular ham umri uzoq bo'lib, bizga o'xshab nevara ko'rsinlar. Hamma vaqt to'y boshlari to'ydan chiqmasin. Mana shu kelinjon, ukajon, qo'sha qaringlar. Nevara ko'rib bularni to'yi tomosha qiling, isini ko'ringlar. Hamma vaqt sallalar kiyib, shularni bo'yidan to'yxona bo'lsin. Hamma ginalaring xush kelibsizlar. Hamma vaqt umrlaringni, rizqlaringni Xudo bersin. Yo'llaring bexatar bo'lsin balajonlarim. Sizlar sizga hurmat qilib kelibsizlar. Sizlarni avvalambor mehribonlar, payg'ambarlarimiz asrasinlar. Sog' bo'linglar balajonlarim, singiljonlarim. Rahmat deymiz, salomat bo'ling. Bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Aziz mehmonjonlar, bugungi to'yimizga, bugungi xonadonimizga xush kelibsizlar deymiz. Endi esa nabiralar nomidan tabriklarni eshitamiz. Az nomi nabirahoy shirin suxanhoy nekro meshunavim. Qani nazdiklar istem کنیم. marhamat. Poyiga osta gulchisan barsochib. Qalbida shodlikdan qurg'on quraman. Hayotda yangidan sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Yuragi dard alam to'ymaydi sira. Ko'ngliga armon suv qo'ymaydi sira. Dunyodagi barcha ayoldan ko'ra onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch elchilari turib yo'l poylab, yuragi tubiga mehrni joylab, hammadan ham ko'proq asrab avaylab, onamni eng baxtli ayol qilaman. Tunda ham so'nmaydi qalbida quyosh,
ko'ziga qayg'udan to'lmasidan yosh. Hayotda men uchun eng yaqin sirdosh, onamni eng baxtli ayol qilaman. Sochlarin yo'qlamay tursin-da qaro, yelkamga o'pijib bo'lib toy urov. Gaplarimga balki ishonmas birov, onamni eng baxtli ayol qilaman. Odamlar oldida tik tutib qaddim, tashvish, musibat bo'lmasidan yo'q. Kim ko'rsa doimo havas qilgudek, onamni eng baxtli ayol qilaman. Orzular ro'yobi uzun oqlasa, omadli kunlarim meni yo'qlasa, nasib qilsa bir kun Xudo xohlasa, onamni, mehribonimni eng baxtli ayol qilaman. Modan olihai husn, chashmai xushnashavandai hayot mein bashad. Bodi chashmi khiradin, nuri kohiston modaram, shu'lai az atash paraston modaram. Ranj moyhai safedash, az safedi idilas, با hama pajmurdagi samani buston modaram. Assalomu alaykum mehmononi aziz. Man az این فرصت استفاده burda مادر کلانم را با زادروزشان تبریک و مبارکباد می‌نمایم. مادر کلانی عزیز، دعاگوی فرزندان، روزی تولدتان مبارک باد. به نورش گرچه این خورشید خاور فرا گردد جهان را سراسر، نمیگردد ولیکن این برابر و این پرقیمتی با مهر مادر. نگهبانت خدا باشد، پناهت مصطفی باشد، حبیبت جلد قرآن و حیاتت با صفا باشد. از چشمانی پر از نور و از دلهای پر از مهر و شادی تبریکات سماعی ماند برای آن جان مهربانم. در این دنیای وامی 5 چیزی هست که انسان آنها را می‌بیند و به قدر آنها لیکن نمی‌رسد. آنها را از دست می‌دهد، بعد به قدر آنها می‌رسد. یکمین وقت خود، دوم سلامتی، سوم خاطره ها اینه و چهارم پدر و مادر خود می باشد که آنها در این دنیا بهترین ترین می باشند. آنها جان ماست، خاطره ها هر لحظه حیاتی آنها هر لحظه حیاتی ما می باشد. نیت و آرزوهای نیک ما برای آن جان و بابا جانم دائما در سر ما ساق و سلامت باشند و 120 درآیند و بعد پیش روند. آنسه بار انسانی bu dunyoda g'am yo'q. Armon netar dilida hech kimsadan kami yo'q. Bir chimdan osh qolsa-da, bolam sen ye qornin to'q degan so'zlarin eslab netay. Netay ko'zlarimdan nam yolg'on ekan bu so'zlar, meni o'ylarkan onam. Mana bu go'shtni yegan men uncha yoqtirmayman. Onam so'zi xush yoqib yer edim, qoldirmayman. Bola edim, g'o'r edim, tashvish nima bilmayman. Bugun shularni eslab netay ko'zlarimdan nam yolg'on ekan bu so'zlar, meni o'ylarkan onam. Ustingga ko'rpani yop, isib ketyapman bolam. Deya meni sovuqdan asrab kelganlar har dam o'zini bark sanardi der edi meni lolam. Bugun shularni eslab
Neday ko'zlarimdan yolg'on ekan bu so'zlar, meni o'ylarkan onam. Hayot menga o'rgatding. Hayot menga o'rgatding, berding menga ko'p saboq. Farzandlardan nishona ona sochidagi oq, onam rozi qilayin. Onam rozi qilayin, oq sutin oqlay qandoq. Bugun shularni eslab, sabri so'zlarin eslab, netay ko'zlarimdan nam yolg'on ekan bu so'zlar, meni o'ylarkan onam. O'zi kiymay kiydirgan 40 yamoqda yursa ham, armonlarim sondirgan armon bag'rin tilsa ham, bolam yig'lamasin deb kulgan ichi qo'ysa ham, bugun shularni eslab netay ko'zlarimdan nam yolg'on ekan bu so'zlar, meni o'ylarkan onam. در آخر سخنم باز یک تبریک داشتم که با آمد ایستاده روزی زاد روزی اما جانم هم تبریک و مبارکباد می نمایم. دائما به وقتی ما ساق و سلامت باشد، به وقتی سه فرزندتان و بچه جانم ساق و سلامت باشد. رحمت سلامت باشن. در حقیقت یک مصرع های عجایب خواندن نبره شیرین. البته الهی از ما هم زور شوند. خورسند خاله همه خیلی مادران یک انسان‌های بزرگ بوده نه؟ انمی مصرع‌ها اثر هر یک فرزند گذشته بوده است. در خاندان اگر 4 کس زندگی کنند، اگر همه روز اوقات خوراکی ما 3 کس باشد، اگر انیک همه روز مادران من 3 گفته بهانه می‌خوابند. اثر هر یک فرزند این روزها گذشته بوده است. بزرگی مادران از همه چشمه مهر و محبت بودن مادران در این بوده است. مادر مهربان الها خسته نباشد. در حقیقت یک مصرع‌های زیبا خواندند که آن دلهای سنگ هم نرم می شود در این مصرع‌ها. الها الهمین توی نبیره ها را دیده در روز توی برآمده دعاهای نیک کردن نصیب کند. امروز شما برای فرزندان از همه گوهر نایاب هستید. دعاهای شما بی‌شبهه مستجاب است. در روز خودتان یک تا فرزندها دعا کنیم که مانند شما پیر شوند. مرحمت. ایلوی من همین نواری اکم کلون شود خیلی تاور اکم بر احمد اومده گوشم باید همینویم پیری با دولت شوند روزای نیک بینن فرزندوی مهنتی و جمعیت یاردموشون میرسیدگی انسانو شوند فقط حیاتشون نقش داشته میخوام. رحمت الان وقت باش باید باشه در سری نبیره ها. اکنون با حسمی تبریکات شد برقصیم مادران امروز روزی خورسندی است. شروع کردن سرود های شروع تیار کردیم همجای برقصیم خورسندی میکنیم. امروزه بزم را دام کنیم.
السلام علیکم مهمانان عزیز میبخشیتون من اکو کارگران از این فرصت استفاده بوده همه شمایان رو خوش آمدیتون میگویم در همین خاندان شهرت جان هر قدم هایی که شما مانده آمدید نور دیده تاج سر میگویم مادرم جان و دلم به تو حیات را چا کنم همه میبرم با توی من دیگران را چا کنم گل را بکنم ورق ورق پاره کنم
بوی خوش آن چکاره آید آبیتون. من مهمانان عزیز همه مایان جشن چند سالت شده؟ 17 سالت باید جشن بایشه نمیگه ضعیفه بایشه نمیگن سالشه قایده بینچه جشنتون مبارک شود. من همین فرزندان رو کلام کرده الهی حضور حلاوت همین فرزندان رو بینید. من چی در دلتون آرزو امیدها هست الهی همه وقت آرزوی امیدهای نزبه لایق شود و یک بار دیگر زادروز مبارک شود. همه شما خوش آمدتون مهمانان عزیز. تبریک میگم. همه سخنهای نقل من قطعی آیتیم سر بدرید چی آرزوی حواس کرده باشن آرزوی حواسشون جامعه عمل باشد نیورهاشون کلون شود مکتبهای عالی به داخل شوند کارهای نقل داخل شوند حضور حلاوت نیورهاشون رو بینن آیتیم همه وقت روزای نیک با آماده شدیم دسترخوان کشا باشیم. رحمت سلامت باشند. بگذار همین سلاله کلام نشده فقط دعاگوی شمایان باشند و در این روزی خورسندی باز تبریک بگیم. امروز روزی خورسندی است. ما این هر یک لحظه ها رو به زرورکان تاریخ مهر میسازیم. حاضر رقص دادیم خورسندی کردیم بزم امروزه رو دوام دادیم. البته رسم میگیریم صورت ها میگیریم برای تاریخ عکس ها رو جای به جای میگذاریم همراهی مادر عزیز سر بکنیم. مرحبا. İki yıl baklı mısın? Nima niyatlar geçsinler. Doğru mu? Siz oraya sunucular için. Yakşı olur. Kutubu maya kadar yakayamaz o kutubu. Oraya kadar. Nima yakşı niyatlar başalarını diyorlar, çiyorlar. Xudo qancha umr bergan bo'lsa shunday yashang jannatga yashaganingizlar. Mana shu kelgan mehmonlarga xuddi mana shu yaxshi aytamanman nasib qilsin hammaga. Mana shu bolalar yoshlarga yetishsin ham nasib qilsin-da. Bu necha kirdingiz? 18. Bu yoshga yetganlar va yetmaganlar bu ko'chalar jo'raylanganlar. Bu ko'chalarga yetganlar va yetmaganlar bor-da. To'g'ri-da. Hamma yaxshi kunlarga Xudo xolayam sog' bo'lsinlar. Yana shuncha umrlar. Bundan ziyod umrlar ko'rsinlar. Mana shu mehmonlarimiz borku, mana Farhod akam, mana hamma ko'plarning hammasilariga yaxshi niyat, ishlarga omad tilayman. Rahmat aytdim qo'y. Rahmat. Sog' faqat bu eng ana kunimiz mana shunday do'stlaringiz ko'paysin. Mana aka o'xshagan insonlar yoningizga mana usta bo'la qarang o'tirishlariga qarang kal boshlarini Mana kimga berishni? Manga, men خوش آمدتون به درگاه آیتیمان به درگاه زادروز آیتیمان همه آیتیمان چی نیت کرده باشد که اتکای نغزش برسد نیورهای خوش کلام کنن چی آرزوی حواس داشته باشن جامعه عمل باشد نو تبریک هایتون خیلی با تکراری باشه اکن این پیش مرتکبه هم یکاتون خوش آمدن نوری دیدت رحمت هم یکاتون با رحمت حسین جون برم رحمت اینقدر باشد عزیز و معتبر مادر پدر در عزیزی هر یک شیرین ترند از هم دیگر. بیننده های عزیزی ما در حقیقت در یک خاندان پر از شکوه پر از فیض پر از براکت مهمان شدیم که پدر و مادر در سر دارند از همه انسانی بایستند. امروز ما مادر مهربان خرسندخواه را تبریک کردیم از نام فرزندان از نام نزدیکان یک جهان آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما کردیم. در این روزهای خرسندی شما نیز همراه شما دیده به دیده رسیدن نصیب شد. با ما باشید با کمپانی شهنام.
Gönül